Ngikubingelele ngikwamukele lena ke iMadiketseng TV igama lami uThepho ngokamsimango. Namhlanje ke ngizokulethela ke indaba eqondane neqembu leKaizer Chiefs. Lana ke beka umdlali weKaizer Chiefs uSimphiwe Shabalala. Kanti ke kuthiwa ke kunamahlebezi ukuthi ke usafisa ukuthi ke abuyele kulo iqembu ebekadlala kulo iKaizer Chiefs. Kanti ke amaqembu njenge-Moro Gasoles bayabazama ukuthi ke bamthole lo mdlali. Kodwa ke uSimphiwe Shabalala azange azavume ke ukuthi adlalele yona iMoro Gasoles. Kanti ke uPhilani Zulu yena ke kuthiwa ke yena ke akasafisi ukuthi ke adlalele lona iqembu leKaizer Chiefs. Kanti ke into yenza ukuthi ke yena anganeme neze ukuba seqenjini leKaizer Chiefs ukuthi ke akatholi yona ke i-game time ngaphansi komqeqeshi uErnest Midderndorp. uGeorge Maluleka kuthiwa ke yena ke naye ke ungakavuseleli i-contract yakhe entsha neqembu iKaizer Chiefs ke elinye lamaqembu elimbhekile iqembu njenge SuperSport United kanye ke nayo ke iGlasgow Rangers yase Scotland. uErnest Midderndorp kuye kwaba ke namahlebezi ukuthi ke abaphathi beqembu leKaizer Chiefs baba nje nokungaboni kahle ngasolinye ngendaba ke ye-future yaka-Ernest Midderndorp. uDaniel Akpeyi ongunozinti weKaizer Chiefs ngokudabuka yena ke wase Nigeria naye ke uye wabonisa ukungathokozi kahle ngendlela ke abalandeli beKaizer Chiefs abaye bamphatha ngayo emva kokuthi ke iqembu lehlulwa yona iMaritzburg United ngamagoli 2-1. abalandeli ke baye bamgxeka nje kakhulu ngephutha aye walenza kulo yomdlalo. Kanti ke uPule Modi ongumdlali weqembu elidlala kuGlad Africa Championship uThongathi omunye wabadlali ababhekwe iqembu leKaizer Chiefs. uBobby Mtaung kanye ke naye ke uDr Khumalo baye babonisa ukumncoma kakhulu nje lo mdlali. uTumele Nkhune ke sekavelele obala washo ukuthi ke yena uzodlalela iqembu leKaizer Chiefs aze ashiye phasi amakhokho. Kanti ke uLeonardo Castro ke yena naye ke ongakavuseleli i-contract yakhe neqembu leKaizer Chiefs. uLeonardo Castro ke namanje akakavumi ke ukuthi ke avuselele i-contract yakhe entsha neKaizer Chiefs. Akushilo ke yena ukuthi ke mabafuna ukwazi abantu abaningi ukuthi ke ingane angavuselele i-contract yakhe bangabuza yena Madiketseng TV ungasubscribe ulike bese ke ungena ke comment section